Ati se si maame akua donkoh awu. Se maame akua donkoh. Odi obi ho yaw hye ni mu de. Wodi obi ho yaw ahye ni mu akwa asem ado. Why na meka no wasem? Yankase nua ba delay. Abusua ye maame akua donkoh ewui. Ama abrante efro na yekomnesi ama. An Ajaguraja. Me Adwenepahene say dem friend say king of fear and panic. An entotwa paade oya ade. Odin say bi abato abonten abeka afa ye maame akua donkoh wuo no ene eye ye nua ba papa bi oba delay. Na engotie mra eho na bo say yes. Sa kwa we say the fear and panic. Yes, sa na me Adwenepahene friend no because ehuhu kwa hwini gotere yam ma bona ma ese no wadada ne eyese be competition ena wo ye organo me hu na ma sere sam sa kwa we uyo fui ye botie mra ne ba beto dwe Ati se si maame akua donkoh awu. Na asemi aham. Asema aham kese pe nie. Na sign ni wo wiem agana fo nyina fo madwena nkoso. Na ade a aye me ya wo maame ni wo hu ye ba akopɛ. Se maame ni de obi hu ya wo hye ni mu ode kwa asema do. Osi ni asie nyina ne ya wo ya. Se maame akua donkoh. Odi obi ho yaw hye ni mu de. Wodi obi hu ya wa hye ni mu akwa asema do. Why na meka no wasem? Yankase nua ba delay. Delay. Odama enti enye so bi di wo ho yaw. Me say me sunsum nipa na me cancel. Odama. Ami delay. Adama me nimuda. I'm respectful me boo. Because you have been a great inspiration for the youth. But me slow. Mami delay. So be tie me a. Patronya by force. So be tie me mami delay. Slow fa baby wate. Ibiana wa ho bambo dada. No problem. No problem. So settle with her. Many problem. So fa chire ko hu no. E na mo ka amasem. E na asundie ba no so de achewa. No problem. But mami, sema wanya sa de no na mami ni di sa ya onu ko wo mu a. Am delay. Misrawo mami delay. Pa ho bambo. Nye sa de mami na ka no. Sa ne beko. Abusia what nsem a abrante nda ba bonten wo kan. Ye nua ba delay. Me Adwenepahene na make kire wo. Akwa we hwini kotere yam. On kwamne sema ye ni hu nipa bi a opese oka ben nipa bi a na wa hyeda eye ne ho adanko dada bi on kwa ya fa so okasa so de o sikasa ena oba delay ena mpe wasem ena fo ba bi kwamne sema delay no wo hyese no kwamne sema Ajaguraja delay na ote wo no akonwa na ote so no wo hye ese no kwamne sema wo ya akora ketekete o wo se wangasa no utimi twa trauma tro ni edwale Ghana ena wo say what on so much to the point say he say no unya obi anti no me we anu afa ha na me kotutu ska ena me koyese commercial ma me ka kire wo say na obesu a wo srese mumu wo srese ska na boa no wi a na afa de waba na wo say tugu abonten ai o magiska ntun be guy commercial ma wo de wo say edina we pay you edina we pay ntin sabi Akua donkoh bɛwu wo bosom Ajaguraja no wantimi enyi ankyere wo se Akua donkoh bɛwu komna sama na de me besere wo keke wo and na me Adwenepahene besere wo because me won se wangasa no wo ye jovia hwini wo mu enti wo kra no kaso bia fa serious biem ai sa na me Adwenepahene mehu because my bull back to back fritete sa and they say why emre te say no no enema a wo ye e ma sa bia manfo de besere wo kwa na wo ye because wo ye obi a nyasafo a sa bia ukuta sunsumu a hwan ena sa bia ewuo ebato no a wo wota babonten abeka abamda unye bida utwen na asem ne esi wi a no aba
ai ena bo ho ban na se obaye promotion me boa obaye advert ama ho na obi mabo no ban ena delay na o delay no osimu ye ne komre se ma delay simu no na wo umo ho muso mposo ba media no so eti wo akura kete ena obetu delay fo say delay emo no ban delay enfo ba bi na akwa wa dwun so asa et sabi akura donkoh ba bi a sabi o ne wa wu koyi o de eyaw asenimu komre se ma ena wo de ka we papa yo komre se ma ena wo de se wo de a wo ba papa because unu aboache ho ko anya we se mu no komre se ma ena wo de wo ko de we papa pa what you say because adwenpone na kita wo no wo se wo kan ya to nonsense point say what I expose wo with a tornado wo so wo de bi ya obone a obeba wanim so opo achew but umu de ofan che no that means wo na akasa oto no hwini mu bibia ni mu etadure na kita wo say oh wewu wo twan ema obi asem si e say why a blogger come say ma onsa me for serious biem we ka me di watemo ba onsa me esrew 2 p.m. now we need no also TikTok live na we jira so also live no jira so hype na wo pe abrete no we na baaye an hu se Ghana for twa boss anti wadanfo no obewunu wa hu no na he da baa na 2 p.m. na den de betutu papa so na akoye ade wonim eye pa etwa asene atem die an se wudi matem ede komrese ma ya ade pa mba se wo wani pa de komrese ma oboa so be challenge me komrese ma kwafu se ya anado 12 me throw challenge da ma kwafu se anado 12 na ko jina ho na ka se komrese ma me na me se me otumi komrese ma wo minimo chiwade o minimo chiwade pa komrese ma wachi wade ba ko pe but no me re se kokoom da ma wo that maybe so da kire na be say yes edine e ya Adwenepahene wo se wo de kwamna obi a wo de kwamna o date of birth say bi wo de ba bonten edo Ghana card to bonten kwamese ma sa de ne weke a ensi eye brada wo ensi brada kwamese ma sa se me nyere ma so ma tra se wo se wa agasa no uye jovia ntelu ka so bia for serious ye ne ba delay ensamu a eye Akua donkoh we je ne ba bi ko e ka to delay so no enya adwuma ne enya adwuma chena yes enuru ba bia because Akua donkoh no onu so woni pa wa disrespect omo oni pa wa chan trot omo so etimi kan ya akoka say ye papa don de mani mahama ene kun atames ukujina MPP for animo o support MPP Akua donkoh MPP for the sacrifice yes it is today say community ama why you fu say ayi cancer bede eno abesi ho ena wo se momo ena obi mo no ban community ama wan kasa no oto na ho ban bo ben ne kitawo ne busawo ede ba ho ban bo ene kitawo ade be na ekoso ewo wanim a wonim de ekoso wo chi a wonim unim hwe amanfo ya wusa Adwenepahene community ama de ya pe wo Adwenepahene asem jaano no ejovia ore de onyo bia na me trans dwuna mu se enso mo kan no kura kwa we say me commerce ma me am tie wo 2 seconds what's my bull left and right sa e say oba ya one advert o pe delay wa ko commerce ma we o pe delay wa ko nti kwa ba fa so a wonim se we dey delay and delay o pe delay say delay into interview e strategy a wo use no o pe say o ko delay ho eno asate no yesa anu we se wa commerce ma emfa ma wo sa no ma na we ni nyina no to so se nde obi ama ho bi en kan na ka wo se ka untu ka enko se bo ho commerce ma o gyimi no ade sate ye no ba bi da wi o Ghana for na wo ye wa dwene se wo obi fa Ghana card e ba wo na ba hwe wa ji se Ghana card no obi duru wa ya woro no ho ya woro ne nsa ene ne na asa so no wuro woro ene ho aneba commerce ma ho aneba on say so tu ka umum na wo nam interviews me ko se bo ho me ko ha me wura ha me fa ha ene say who say yes a country called Ghana no ube bu nipa fa so a ube duru abi no mani bete and now it's life obi sande eye 50 cedi 20 cedi ade brewa nine omuma emunyedu obi a woska a wo so ba Belgium
ah obedu ba yom nyina na wo sem nya kita mi o but mesre wo ye me twe wo ya akura ketwa nte se mi hunu se mi nua ketekete nti wo ya ade bia na ma yi mani ade e de amon ba komna se ma onye obia me ka kyerɛw woni foko woni fuat obia no wote wiase a woto akọ komna se ma na wo kura po no wo ba social media e be twete amanfo wo ba social media be ka kyerɛ amanfo se wo be ku omo wo ba omo dam na wo nua boache ti UK utifa boache ma Ghana komna se ma boache gusu ti UK utifa ne mai up to now that means that wo nyo bia wo ka wo ahode a ka boache dana wo ko na okoduru ye na wo nya issue na ka okukuru de ne bai wo betu kwan a wo prevesa wo so be ka atro bi se wo do bi be free e abrochira ba Ghana komna se ma wo za usa na sa de na wo ye no wo nim so fo ba bi obi so nte wako wura obi wura ha because wo no e ba bi na do ho akoja sa ba bi na do ho akoja no sa nipa do kro wo se wo ye fo ankasa nti wo ankasa no mo no o ma ja o mu ntina na ro na ma na wo se fo chefu komna se ma start it na ma obosom no o ma oso nte na wasai ma obosom no ma oso nte no agija me ka kire wo enem ba no boko ne ma o agwedon kwa asem e fa me pet eye bia o komna se ma me ka kire wo what na ase ema obi asemba obi also ya spiritualist sunsun mo adwuma ena adin sense wiem debe na sense wiem na wo debe na wo ni so komna se ma se me ka se me di wo che ho se wo me ka se me di wo che a wa we ho ade amaye ono ho wa ye okote se e kan se eyi eta okote se ta ena ade siga na ho ena wo pe obi adi no na wo e ma na no ma wo pepepe no enya mo mugu campo no o mo campo de ene yaka amana better bontebi but omo no mo wo industry ni mo a uni bia wo ebi mo kwa America kwa wo ebi mo kwa Canada South Africa kwa wo no commercial ma wa kasa no o ye mobo tie o ho aye me mobo to za wo ya na mi jawa na wo gyimi a no ma twa wachi baako no ya study komrese ma Ajaguraja edini ye de Adwenepahene donkoh ewu ena wo wabata bonten be kase na delay ena de na de na be na delay no osi munye no ti me ka kire komrese ma we fake tap send eduma de ku a o maso ya sin use app no fa send ska call my Ghana mu promo code Adwenepahene bogum na benya discount Anasboy Enterprise ebe yo people ide edamount Destiny Roofing and Steel Trusses eso aboard down so edamount data cement people na for seal time now come say ma atwe now politicians omofo ba bi now one and one politics ni ma o ba wo omo Ghana no obi no wo Ghana o no ombeseda akasa o ba potbe kasa omo study ni pa o nti o kasa be mirebe ya o ko ba bia na e se come say ma o ya akra o se o ma hu se wo no after enkomode ene bob kala no o na adi wo come say ma Ghana se o duru ba bia after enkomode ne bob kala o na wo se si afa so wo de jovia na de to aso na ye ko na hunhun mu sunsun mu de wo ye akra ketekete peace out odo mi kokro ma ba o na pato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tuna me send there e kwa bet na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obi ata no dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe sa na wo kwa mo ti ko cheska extra ma mesrew me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I wo send so mesrew o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e da go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe kwa da wo benya €5 free before the some party for some can put tap send at amount who America so Canada dia mama $10 to miss now man how oba won for say en kwa bonti no bia ko so pe mpacho wo biara no na eko some kwa bonti dem download this see atena fie mpacho na relax
No one's in Pio Bonte. Be me who said Me Bonte. Mammy, now dear, I am the company say, first one almost a credit card and come on. And that dear tap Paula Mantemo said the can for a bit more. Was it who shoot no more bank card, which means register SMS coffee. As I'm dead, I tell you, Yated, to tap a bar, I'm in here for, say a Sunday can call Ghana. Now, rating so a come, you dear mammy. Miss Row, make a farmer, also when you are. Hey, may know about the power and tentum to Miss Row promo code the book in the whole yam. I know 5 free. I no more Canada, soon US and so $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. Auntie, is in from you. Hello, Auntie, more happy opino. And the TV unit no. Na few painting no swear. Hey, and the company near come an Aspo Enterprise na. And who pictures was an mama? Okay, mamma. Hey, wow. I didn't ever say. Akua me feel look come an Aspo Enterprise. Hey, wait a minute, could do one dance and sister. Na Mr. Dear, Neda na was an Aspo Enterprise. I don't go in the if you painting it be the man. Hey, until see me shira. Where the woman Aspo Enterprise. Why me fear they come apart? Me come sister. Bra, what drew Hanum? Okay, and show bedroom how. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, and time for pictures in the batch and I'm them poor call pet them. Sa, I have a Mr. Fabrem, yan and tem, too many kawaii, and I'm them a show me in a hair show. Why? Hey, sister. Oh, yeah, me come with the POP no way. Ah, sister, so to. Mr. Pong Cop and that's boy enterprise, sister. Me some people in the party. Sister, T, what the people in the and a POP, and on my end, TV set no so. TV set no so. No kitchen no so. Kitchen no so. Sister, no my if you want to be and that's boy enterprise. Usifie na person me POP ma wa. And that's boy enterprise you POP amount. Almost a TV unit account. Almost a 2 your house in and that's boy best your kitchen amount. And that's boy assign I do windows assign glass in the window no come yeah sister. What to type open? Normal estimate now. Omo to 70%. Omo number ne good screen so e twegu no. Omo number ne good so e twegu nti mesra Anasbo Enterprise. Anasbo Enterprise. Omo say Adwenepahene TV na say be. POPs di omo your POPs number 1. POP looking kon na ni ade de wom. Anasbo Enterprise o charge wi a ono an kofa na neoma efiri baabi abuchire e de ba Ghana. Wow. Omo sa no afo na go PO. Ami hwe ni POPs we. Na sister mesra wo dan na wusi no. Mr. Onye mistake for come and ask for Enterprise. Baby, be for sure months na kitchen, TV set, BBA, POPs, large system ni BBA. O me san atofo ka bia ma. Na windows will be effect. Sister, Anasbo Enterprise there, Mr. Omo ye king kong. Dream ka na me ba be ka kire no. Mr. Mama ye na me de. Na ye na kona ko from the wo edema review. Adwenepahene. I say Bekiti. Benya discount kama. Oh, Anasbo Enterprise. Omo ye king. Sister, not going to pay me say. Ranka me ba wo. Asema to me. Me say, mabusuafo afre me, enyo ya ka kire me say. Me dan na me boss 1 month ago no. Enyunugu. Awu dan na wusi ne Ghana no. Me say, enyunu. And I say one for company papa. Company be na go for sister. Ade wanted Destiny Roofing and Steel Trusses enka. Omo ye hefa for. Destiny Roofing and Steel Trusses. Omo Ghana. Sister, e ban down so border number 1. And omo sign e border so a 30 years warranty. 30 years. Now we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses. The common essay ko pass our boss amawo. And at the omo be border no so omo free estimate. Free estimate. And omo dan so omo boss ema say kimwa. Omo yusu na de. Sister, and omo say yusu nuya. Enua no omo say send a drum and say pika empro. And can come Roma empro nyahwe. Na wo cha brochire and na wo ko for carpenter ni bi o share enkwanche ko border so. Wa bra Destiny Roofing and Steel Trusses ewo. Sister, mesra udru Akra say pe uko eye kana se pokuase amamole Canada Junction Akra pokuase ya amamole Canada Junction udru wa wo so pe Destiny Roofing and Steel Trusses sister o metuka akoye free estimate the amount obi ate aburu chire and na ko for carpenter ni o share sister mesra me kan for the amount nti we den ha nkora e wo so aboka enya hwe but Destiny e be je nkwa Destiny e be ma obi biato ukwa wo se opese obuji estimator ohubato ntedine Adwenepahene TV na se Beki TV obosa di we kire o sister o meto o wase ahwo kama na obi a o table kire aboka asi dan
why na won't for destiny roofing and steel trusses and more dash. Sister, may come for the amount. And how crap. No number. Omo number and a good screen so. Omo email address no good screen so a cheguno. So at on my board down some 30 years warranty. 30 years be 30 years we will now wait until how was sister. Mr. On board down some our own a checula. One to fire more than crumpuna or down better. And on down some boss and so try and tell. On board down some Debbie. On board down some mobile show up brutally. Destiny not in on mobile show up brutally. On board down so I would a fool. And yet to my comfort amount to them so what you want Ankasa Akua straight. I was a phobia for 1 night beginning. South Pepper. Me can't fool I the amount. To a part the former Number no sooner as a tribunal. Email address as a tribunal. Sister Abusia. Destiny will fish it and trust us. Omoba magana for Adwenepahene otwa supre kwabra for waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansa